नमस्कार. आज नवीन वर्षाचा शाळेचा पहिला दिवस आहे. सर्व मुलं कशी उत्साहात आणि आनंदात इथं आलेली आहे. त्यांचं सगळ्यांचं स्वागत करताना आम्हाला खूप आनंद होतो आहे. गेल्या वर्षीचं वर्ष उत्तम झालं, यंदाचं वर्ष त्यांना त्याहून उत्तम जावो आणि सर्वांना विद्यार्थ्यांना यश मिळो ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. धन्यवाद. बाप तू कितलेक शिकता? 8वी. कशें दिसता तुका स्कुलान येवपा? बरें दिसता. बरें दिसता? स्कूल बरें आहा तुमचे? हय. शिकयता बरें? हय. आणि टिचर्स बी कशे आहा तुमचे सगळे? टिचर्स बरें. बरें आसा? हय. रिजल्ट कसो जालो रे गेल्या वर्सा तुमचो? रिजल्ट बरो 100% 100% जालो? व्हेरी गुड. खंयच्या स्कुलाचें नांव कितें तुमच्या? खंय तें? हा. High School. Today onwards we are beginning school reopening. Academic year began on 7th of April. So this year onwards the government is implementing NEP for 6th standard. So we have 5th to 10th. We are welcoming the 5th standard for the new academic year, and 6th to 10th are restarting their classes after beginning the academic year in April. We are awaiting for children to welcome them. We have around 380 students here, and today is the first day, and we hope that this academic year and the implementation of the NEP will help all of us, the teachers as well as the students, to learn and also discern the plan of the government. Secondly, the government has a plan to implement NEP for 6th standard with a tweak where the paper will come from the GSCRT, and for the 9th and 10th standard also NEP, but the 9th will have 2 semester board exams and the SSC will have 1 annual pattern with 20-80%. ओके सर, तुमचो स्कुलाचो रिजल्ट कसो कितें आसता? आमच्या स्कुलाचो रिजल्ट म्हणजे बरो येयल्लो. अराउंड 94 पॉइंट. आमची 61 स्टुडंट्स attended the exam, and out of 61, 59 students have passed, including the supplementary. So only 2 students need improvement. अशे विशेष अशे भुरगे बी आसा तुमच्या स्कुलान अशे? आमच्या स्कुलान वी हॅव स्पेशल चिल्ड्रन ऑल्सो, अँड वी अकोमोडेट एवरीबडी. त्या गव्हर्मेंटाची पॉलिसी ती, वी डोंट डिनाय एडमिशन फॉर एनीबडी. कोणूय भुरगो जावं ताका आमी एडमिशन डिनाय करना, बिकॉज गव्हर्मेंट वॉन्ट्स इन्क्लुसीव एड्युकेशन, वेदर इट इज वीक और स्मार्ट स्टुडंट. इफ द स्टुडंट्स आर ओनली स्मार्ट, देन टीचर्स जॉब इज इजी, बट स्टुडंट्स आर वीक, देन टीचर्स हॅव टू रियली बिकम टीचर्स टू टीच देम. दॅट इज वॉट वी वर्क हियर इन पायटी स्कूल. सो नाव कितें तुजें? फादर कार्सन, इंचार्ज हेडमास्टर, पायटी स्कूल कॉलेज. हेच्यान स्कूल जालो आनी तुमी आतां भुरग्यांक पावोवपा आयले आनी पेरंट्स नात्यान तुमकां कशें दिसता की भुरग्यांचे पेरंट्स हे नात्यान आमकां पायटी स्कूल, अवर लेडी ऑफ पायटी स्कुलाचे म्हाजो व्हडलो इकोलो हांगाच शिकला. आतां हांव म्हाजे धाकले जाल्याचे ह्याच वर्सा 5th एडमिशन केल्लें आसा. हांगा टिचर्साचे जावं फादर्साचे खुबशे भुरग्यांक सहकार्य तशेंच शिकोवपाची पद्दत जी आसा ती एकदम बरी आसा. आनी ताका लागून हे ओडीन हांगा ज्या ह्या पायटी स्कुलान भुरगे जावं पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक घालपाक सोदता. आनी हाजें सगळें श्रेय हांव आमच्या टिचर्स जावं फादर्सांक दिता. कित्याक कारण ते भुरग्यांक आपल्या भुरग्या भशेन घेवन ते मुखार वचपाची ते सदांच ट्राय करता. कारण अशें हांगा हो अमक्याचोच भुरगो, हो तमक्याचोच भुरगो अशें कांय नासता. सगळे एकजुटीन आनी जांचे जे फिल्ड आसा ज्या भुरग्यांचे वळखतात, ज्या भुरग्यांक खंयच्या हातून आवड आसा त्या भुरग्यांकूच ती आमचे टिचर्स जावं फादर घेवन मुखार वता. त्या खातीर आमकां पायटी स्कुलाचो हें गांवचें स्कूल आसल्या कारणानूय बी आनी शिकोवपाच्या नात्यानूय आमकां खूब अभिमान आसा. नाव कितें? म्हजें नांव नंदीश देसाय. पयलीं हांव हांगा PTA आसली. नवी एडमिशन जाल्या कारणान आज म्हाजें नवीनच हें स्टार्ट.
जयकुमार कोपरे देसाई, हेडमास्टर Srimati Chandrabhava Goa High School, Kursare. Today being the first day of the school after the break of 5 weeks, school reopens today, and we are very happy to welcome our staff and students along with parents. The new education policy has been introduced partially in school curriculum for the 6th, 9th and 10th. There are many challenges before us in this academic year. The new ideas are roped inside the system, and we are confident and with the zeal of happiness we are marching ahead. Being the first day, we had a nice welcome program, Prarambhotsav, for our students. We will see that the students will feel happy in the school. Our motto is to make students happy as well as to learn, and learn while doing. It's not that we will only talk, we will teach them in a way they like, and they will understand. We will see that they will understand. We have introduced a system of backless day in our school. In fact, the state government education department has said allotted some time for a backless day. We have introduced this last year, last 2 years. We are practicing this system of backless day. We will continue with that. In Kursare, our school is providing the education opportunities to the marginalized students. Especially, our motto is to give all facilities. No student should be deprived of the modern technology, the new system of education. They should be not deprived of the best infrastructure, and we are happy to provide all this. I must thank to my management, Janodkar Shikshan Sanstha. I must thank to my teachers and parents for giving us this opportunity. And we welcome our students with open arms, and we will provide them the best what they deserve.